Autorski opus Živorada Ajdačića, reditelja i dramskog pisca, u proteklih 50 godina obuhvata preko 300 režija i preko 100 scenarija i scenske umetnosti. Član je i predsjednik Udruženja scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije, Udruženja dramskih pisaca Srbije, član nadzornog odbora Udruženja književnika Srbije i predsjednik Akademije scensko-muzičkih umetnosti. Za svoje pregalaštvo u kulturi dobio je gotovo sva značajna društvena priznanja u nas. Vukovu nagradu, Zlatni Beočog, Nušićevu plaketu grada Beograda, Kapetan Miša Anastasijević, Radio televizije Srbije, nagradu povodom 100-godišnjice Udruženja književnika Srbije, nagradu za umetnički program Univerzijade u Zagrebu, nagradu za umetnički program Zimske olimpijske u Sarajevu, nagradu Dubrovačkih letnjih igara, nagradu Međunarodnog festivala u Bišeljeu, Viteški Zlatni krst, medalju Fedorova, Andrićevu nagradu, nagradu Fondacije Braća Karić, nagradu TV festivala u Portorožu i druge. Živorad Ajdačić bio je narodni poslanik, delegat Skupštine Republike Srbije u 2 mandata, predsjednik Odbora za nauku, kulturu i obrazovanje Skupštine Srbije, delegat odbornik Skupštine grada Beograda, predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju grada Beograda, predsjednik Upravnog odbora pozorišta na Terazijama i jedan od osnivača i prvi predsjednik Belepa. Sada je generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.